Fruthi kindu kia mbere ngwenda kugweta gitumaga maroho ma maingire na ngoda unyito wega muno haha ni pornography. Pornography. Yes. Mundu wothe manyagira na exposed to pornography ni arotaga gikomwo nake. Simple. Tado ririkana what is pornography? Meaning yake wa pornography ni ki? Illustrated prostitution. Illustrated prostitution. So koko hedi orarorera ri ni prostitution illustrated urerorera. So you open yourself to that. Na nikyo kirorera ginya feelings ni igwa ni ciara hukire. Taro he muri turajirie ni nyendete kwirorera. Ni nyendete kwirorera iritu na iritu agikis. And then they don't get the deliverance. Ate ginya neageria gusena na boyfriend, aterageria ginya boyfriend ate go kiss boyfriend negari go kana feelings ya boyfriend dali. No mama ke dade bohuti ogu. Ate ya moko ni goro. Ni dada. Uji ke go ya bude boriko. I tell you. So modo the way ragira pornography. Ni arotago tuko agikomu. That adugema taganya muisi they are satanists. Na agenda yao niko release the spirit of rust. So where were you exposed what the YouTube? What the kana kule kogi? What the wero rogo internet ile? Ora higure murago. Marahoma ya moka ma incubers and secubers oko manado. Mo oko manado. Already you exposing yourself to that. No he go to that doorway. Marahoma simo kuigiri. So pornography ni kindu kimwe kihothekaga kuigeria iroto ici cia andu marakoma nawe. Na wirorere mundu hiko si horo pornography ukoro we weak spiritually ginya gothoma kigondo githoma no thi kuhunjirio congage ona ndungihoya ndungihoya ate igwa ni urehia ai. Number 2, homosexuality na lesbianism. Mundu wothe we how marahoma no mama mako simuleta LGBTQ asimuleta ogwo rudi kiria kiyete feeling icio physically ni marahoma ya tado marahoma moka ma kuhuthira tuko farothi ndokona disaginya mutumia waku ndokona disaginya muthuri waku ndigwo kimwenda. In fact matumaga mumene by the way no muture murwaga na nikigwa mutumia ne rakwira tuna mutumia orokete thank you andu matimoe kuma Uganda Tuesday tika Tuesday kana Friday Uganda ajirie mena miaka mugwa makoma na muthuri wake no matire mahutania demuragi ati 7 years demuragi ati mekani no ni gwa muthuri akibabu utuko si akogwithio bu ne daimono na mutumia kinyagio kiraga kora ni athahire kurigana Deuteronomy ira tuthomere ni athahire kone hede yo no tukumurathie thambe na mai. So mundu othe na ndauga frothe na rigora njokere haha that's a spirit of antichrist no gado manyiti ugu no dikora kora frothe ni gokaide mwe taku topic yo wike tu topic yo wike tu niki tuma ado meke ugu ado maigagira nyamo niki niki keu kituma maigire ugu there is a spirit behind that odo the mundu we kada hena that spirit then hena ge push kero push sore ya kuri niki kukira control soul na tado aiko bible ni regete niki kukira control odo wa gatatu forothi urehaga kiundo keu evil foundations and wickedness in the family. Evil foundations, yes, and wickedness in the family. Kwa family kona problem ya tumia igi no doso ndiro hoera kiro hoike no giokore especially uko ndo hora na kiundo ki ona no kore kana uko kono mithigi yogo mithigi miuru na mithigio we mwenyewe ndo haregana nayo na ni uretikania no ndo ucio kwisha na nikiona tha ici andu mathimara problem ya tumia igi. It is not biblical. Ndegatuka biblical ti Biblia ona ikorwo akibishop we kaine ne hikiere ndore hindi gatuka Bible tad Jesus ugiro wega muno ugutigwo kwari kiambiriria-ini tano gatumenya kiambiriria kwari atia tokwe mujia Daudi ana ige cothiria Daudi agena ige kuhanikiria atia ma amaciaga nao na mwana wake Uria Solomon ucio rouga negire na ingi kuhanekire tamande kumugite ngoro yake orire Ngai nginya akiuragwo agikua ogwo gutiri uri erikana ne gukuria egukwira kiondo kira hetokeire bare ri ari gwake muci
So no ginya turugama na maundu ma tumenye niguo Bible yugite na turugama na Bible uria yugite tikurugama nigetha to kenia andu no mandiko mugite atia simple farothi undu ucio ngi utumaga okoro ni marohoma magukomwo nawe utuko ni fornication farothi ni guka ndaririe maundu manana mahanikaga wakomana mundu mutaikanĩtie nake ongikomana mundu mutaikanĩtie sex outside marriage he maundu manana mahanikaga kwi mundu ucio either before marriage or during mutike kana farothi mwendana na mundu na mutihikanĩtie gipiriodi giki giothe ri kana ni mwengeji ka mwe courtship na mutihikanĩtie that's fornication na fornication niyo ndukariganirwo niyo twathomire hatukiuga ati ningiatumire andu matigane na nikio Ngai atĩte farothi no mandiko mugite ungiambirike vanyite na mwire tu abati kumurehera kiria dawa yake ku break virginity na niwe kumuhikia abati kumurehera dawa yake tondu angehikire ngi tondu mwire tu ndahikaga tari virgin in the Bible tondu Ngai endaga that blood covenant is strengthen marriage. That was the mind of God. Ogo niwo Ngai endaga no go magi ukakihuthira undu ucio. So any time when get sex outside marriage he maundu manana mahanika kwe mundu ucio hindi na tuka hamuthenya umwe nikakuonia ngonia ni undu uriku hanikaga na mundu ukora haina nima no fati kumenya kono wekire undu ucio kanja kiundu kiu ngoma tada huthagira fornication as a legal ground ya kurehe kiroho kiria giuke undu ucio ngi farothi utumaga mundu agone maroho maya it is masturbation. Ongimenyera ku masturbate na ni farothi ntogocoka na topic ya masturbation hari tumitarerie to ndatari mundu maingi muno hindi to hujiti topic ino nawe masturbation ngimenya ku masturbate farothi ndungi masturbate oguo to no nginya wikire mundu meciria-ini mundu no gwikire meciria-ini no meruti farothi uhinguraga murango you open yourself to demons no we open ri umenya na bonde is a spirit behind masturbation na ndakorire he satanist umwe tohoire agitura makenaga mundu make masturbate tondu maiyaga hinya wao hinya ucio wathi guthondeka daimono hinya ucio no woyo uthie uthondeke daimono ukorwo hena ka daimono kahana mundu fulani tondu hinya waku agathondekire that's the thing. So kugo hiko sio the way thing of masturbation you expose yourself to incubus spirit na succubus spirit maroho maya tado waje no ndukarigana farothi watu ku masturbate hege spirit ko man hawe hidio the time now when mwenyewe satisfy no rekenia you open yourself to those demons uhiguragira daimono icio nigetha ikohothere ko masturbation is demonic na ne higuragira ki no urie onoge murie mundu wothe practice masturbation ondo cio ngi farothi unforgiveness and bitterness aiko kwe mundu utari wohera no korwo bitter nake that unforgiveness and that bitterness is a doorway kwe maroho maya ukoro tuko tondu kariganiro kiria maroho mendaga ni kamurango tu kugo okiondo ki wikarira ki for wrong in you that bitterness ati mundu ni ajikire ndike murekereria ugo ajikire that bitterness na kwa kumuhera it is a doorway ko no kwe maroho mare mai koro tuko mago itaga makokoma nawe tando bitterness yodo wa merekereria that's a legal ground hindiria we mwenye utakaririce that bitterness na mundu ci farothi no ngimwe heko deliverance but then ndronire hemo na ndirare heiru dike deliverance no ndira make brother na make brother na riri mugirehero ni mundu wothe wikwa ngoma na mundu ngiritio kwa ngoma tauta mwiri tu ndirare heiru mwiri cio arotaga nyitito mwako arotire ageturo nyumba na kaingirwo nyumba gicoka kiambo hari ruthingo-ini akiho moko ha gigo akiho moko akiho nda na akiho maguru patisi cio the ohirwo akiaga kware muno kware 40 years akiyo thauti moko make makirwara akije kugia na nguru thinda na maguru patisi cio the ohirwo ruwa njiraga nginya thaa ici ndinde uma nyumba iyo ona hoai ndirario nyumba iyo uturutire wira wako muruta nyumba iyo farothi so nona mundu tocio ndathikiriria kida kumenya niki akije kunjira ongithikiria mundu na bitterness mundu tocio ngikoro rigi mundu ucio ni abuse munini ndari hota ku release na gucia kiondu kiu kowe na bitterness yandiko yake tone akomire nake
wena bitterness ya your father ta ndaguthomithirie wena bitterness ya ex waku ati uria gutiganeirie nginya umuthi ndiro hota ku release na ndiro muhera no that's a doorway kogo marhoma no makao mehananagia your ex tando wena bitterness na your ex so kogo wewe tuthikire thais eko wena bitterness we nayo na ndiro release that's a doorway na no turo toga marhoma marakoma nawe beta bitterness you ndiro meftia na nikio tugafaruthi ukihoera mundu tocio tano mwana ucio narehirwo na nekiretwo max ino aratuthikire turite ati maguru make ati daistorari ugu ati ni ukire kiruto ngothi ya mwiri guku ugatigitwo manyama guku kuguru gwe sawa twe kuona no we ati ukimuhutia ruwa wahutia nyama atando ne rutirwo kiria ngothi ni manyama matheri no urona ngothi yeho no ndari kuguru ku ni tando ugu ati ndagithie ru are ho faro thiri na nina power de athi ndegerete kumuhoera na dinamuka am renounce modo afati ko renounce abire gukoma hau maraba uka kumuhoya spirit yake ure mamuhoya magathi makamufidi ina nie ndio ndungedutithia wira toci hau hey ono we bitterness ri sorry niwe kosaga forgiveness yes yes ogerekera mundu we bitterness wow ondo cio gefaruthi no wafata muno ndo mafati kwa understand it is fear and doubt. Fear and doubt. Oh yes. Guaya. Umenya roho wa roho wa guaya. That's one thing. Umenya the first time the word guaya kigwete thini wa Biblia na hindi we hiyo okire. Adam immediately here. That's the time now. Fear yekirwa ati. So ogiko Satan ngegwekera guaya ginya wetigagira kindu hatari. Ono gikigira nyumba yetike nini kuna handi ade muno cihinyagira ndetigagira ginya kindu hatari. Ginya nyumba kona kwi mundu pio no kona no umire kwi mundu. Kigo kwina mundu. Yani wikiretwo guaya. Ginya ndugikondo ni guaya pio. Fear, there is a spirit of fear. Umenya guaya wajagire guaya, but head of okinyaga geko there is a spirit behind that fear now. Ngako no wajeru gwetigira. Na nduru wana kindo kiru faruthi. Toginya mundu tigagira ginya rucio. Kona ginya ndetigira ginya rucio dia menya no gatuika. Atigira ginya rucio. Ndetigira ukie. Uretigira ginya ru ndramenya ru ni ona nari gwatere kai ru guguthi atia. Tondu wetigirire. Fear. Fear. Na gutiri kindu kiru ta mundu igua tando no we aifa ugire atia ati kiria ndetigagira nikio kiagorire ino bakira mugite fear ugitigira ginya andu wikiraga mutego kugwa that fear hinguragira mirango kiroho kiroka koma nawe the odocio gifrothi tumaga andu makoma marote magikoma na andu is witchcraft. Yes. To menye vera witchcraft ni manipulate ku isolate. Ogono witchcraft ikaga manipulate taga na kai isolate. Ko I call a spirit of witchcraft era kumadhuda no wikerie kiroho kwi mundu ngikuigira ru faruthi awikerie kiroho kigutoro komaga nawe ngikunyitega rutu rutu ngire witchcraft uguo ukiri mutumia wajerie uguo niguo aigwagira ndo wiru nakamaikerie kiroho kiu witchcraft fruit ndo cio geris molestation akono molestirwo na ndoro wa heal kiundu kiu nikihinguragira kiroho kiria murango nikio tu akono ndago maundu macio ugathie na nikio tu molestation na abuse na itumaga kiundu kiu gioke nikio tu mundu wothe wagira maundu macio mothe ne ufter mundu cio ndago cancel nigetha aririo kiundu kiu nigetha giftio ona kone gucoka hoero at least ne nego fatara ndago cancel nigetha kiundu kiu giftio kiundu kiu ufter theinie nigetha akono tando heke mundu gikonta ndi mone tando heke expect rejection nigetha arike mundu macio mothe now she can be prayed for nigetha hoero koguo kiu neke no kihingurire ki ondo cio kihinguragira kiroho ki is emotional wounds. Yes, akona ironda cia gukumeciria-ini ironda icio ni stiri cia hona ondo wekirwe na kironda kiu ni hinguragira morango ondo ucio for the ondo ucio they are soul ties and godly soul ties une hondo inge mari hau and godly soul ties akona soul tie na mundu mwe nake na riki mundu ucio nari agent riki mundu ucio wa magongo na moru wena soul tie nake kiroho kiu no gikukore ntando those soul ties that's the thing and godly soul na nikitu ga motigana mundu break soul ties murekani usuthire kono motiganire na kono break soul ties we nake na ndukana henye mundu no kihikia mundu na soul ties tu wahikia yike umahikitie maringi muno te imagine na dai na soul tie ya boyfriend mukwaja
na tugire so ties ti ukato no akoma na mundu that attachment ogo mahoranaga ginya video call ginya kono ndungikoma mutarite nake there is that word likana mandiko mugitete Daudi na Jonathan so cia osere meet together or minus so ties diko muno tano ginya ma sejanite indo kogo he mundu ikona so tie tano mukomete na mundu no tando no mwana giena mundu cio muno ni boyfriend ya kumwara ginake ona ni mu expose akire when ungodly so ties na nikukura no kona so tie ginya na mundu murata waku ate ndungithie hando mutai nake no ginya ndimuhorie thimu tuthii nake anagea guthikania ndoguthie tando na so tie na mundu cio if it is ungodly ogiaka mu break that so tie is a demonic legal ground na he mahoroho magikuri no metru ko mahoroho ya faruthi ni gukonia mahanika gatia undu cio gitumaga mundu arote iroto ici agikoma na mundu kiroto in spiritual warfare kono ro bara cia kiroho ni urotaga maundu maya spiritual warfare ni rehaga maundu maya bara cia kiroho ni unarona nawe tawi maseta knees no rona maundu homa ya mothe spiritual warfare ni topic thuri kaguta kwata ona nene na muno so ni tumaga oiko na tattoo aiko na tattoo na those evil markings na evil associations ni ile haga iroto ici anke ndogire mundu muhonoku wina tattoo ya roho mutheru wa Ngai you have already the mark of the Holy Spirit you have been marked sealed guaranteed deposit tattoo ni yake waje gutengerera alaje horo gukoro le ndo igere inbox moka forward agime shoreta ginya ihwa ginya ke onage makiandika ritwa faruthi haha no ndauga kevasi haha ndurafata kwandika kevasi nigenda mwendani ndwendaga mundu gamutiranagia mundu mungigatigana ndikurie he mundu kiria na he sister diretha uria hena nyoka tatu ya nyoka mugongo oyete firiji yothe na mesoro tatu mugongo akijira ati ne uyete itora reo reo ri haha uguo ri hau nyoka-ini iyo mundu wothe wakuko ndagitherema amwikiti haha ati guhandikaga itora reo renda tando ariku akuwa itora na nyoka ya mugongo na gikonie nyoka yo faruthi gikonie kinyoka kiu asoretwo na kia mugongo tukimuhoera maire to muhoire muthuru wake no gukua kuire gereia odo ucio utumaga ne unclean gifts and items no kona ido wahiro gift demonic tondu gwe kana turahoya nako bete ile kanetwo ni bete demonic ile atumaga kagera handu gikona yate kana kaiya bible ino na nduna menya kana kaiya kona bible ni yathi karibu no woya na nikogo kana koya so take gift cio the ate kuna gurufu ya kuma moremo nirateithia ndo irateithia tumia maratare hota magatumirwo mbeca we watu kwa nimo ndire coro cianyu na mbeca icio ate nigoka mundu fulani nio kaneto he milioni imwe nigetha ateithiririe studio ya faruthi we nini magorete ate kuna foundation irateithia ndo we hato kone ya satanist Ngai ni atumaga tojiri ha Ngai ni atumaga ndo guteithania that's one and that we agree no koya ndo mateithanagia na assignment we ni kurikana tukihewa hindi yo togiaka kanitha we ni kurikana mundu agitumwo atunegere ngimagana meri na assignment yati kanitha yako na suma icio kanitha ni mame monitane yao atukoretwo nawe handu ona urigale ugu ni kuna riri tanu gisire koni ni marangeri go faruthi ri afko gift igi tuheagwo kuna hiroge t-shirt like t-shirt kio ukiende na kirutaga ndagisi jagia kiende t-shirt kau tando wahiro ni ex wako tiki ndahiro ni muthongo wanyendete ndabutagira na wa kiruta ti gift ciothe ni uthikire thamiri yaku thamiri kwegera kugiria gift ingi tiga utiro kioya afu tume handa tugitweka kwa nyumba wicu kimuhaya kemuhiano kadu kimuhiano gikiri serious ri tumige nyumba kimuhiano kia nyoka serious speaking digana mihiano igi teru mihiano teru mundu ajiria te wendete ate ginya guragira ciana ciake ndori cia dudu nicio dudu kingangi dudu kingangi nyoka alamu ndori ciana ta icio serious speaking ciana icio
So ndo sigo mwiso faro dito mamudo urote kim. If you marry or in a relationship na a marine person, yes, I come do the way na kedino relationship. Noa na agenti kanoa kingdom ya mahine ni ukurokera utiroto icio. Ona regeria kwira nie ndio kako ona nekore hujia. Nekore hujia mokaga ginya ru. Tigiru wakorota nake. Kwe mhujia koraga nitwagia ndugu na ndio kaga. Ucio kaga in spirit. Akuhudira. So ucio no marine. Mekuo. Ni akire mu YouTube best yakwa jana akoragwo na muhujia. Ora tigo mwakire kwa jira ginya githa bidu muhujia nyokaga. Anakaje kumuthabidido. Naroke in spirit magatha bidu nake. So kakari ke mundu mane mararikia. Nake